Svečana, tradicionalna, a ipak savremena proslava Dana škole u savremenoj gimnaziji. Naša škola praktikuje inovativne pristupe nastavi, ali ostala je verna tradicionalnim moralnim vrednostima. U savremenoj gimnaziji po prvi put ove godine slavimo školsku slavu Svetog Jovana Bogoslova. Slava tebi, Hriste Bože, apostolom pohvalo, mučenikov radovanije i že propovjed Trojica jedinosušnaja. Sveti Jovan Bogoslov je bio najmlađi Hristov učenik, a mi ovu slavu slavimo sa željom da promovišemo prave hrišćanske vrednosti u školi, a to su trud, rad, znanje i poštovanje. Upravo ove vrednosti posjeduje i domaćin školske slave, Aleksa Cvetković. Odluka škole je da se domaćin bira na osnovu pokazanih rezultata i kvaliteta, a svake sledeće godine slava će se predavati nekom od učenika koji pohađaju veronauku. Velika mi je čast što sam domaćin i što mi je direktorka ukazala poverenje. To je za mene veliko zadovoljstvo. Moja uloga je danas bila da dočekam sveštenika i da ga na pravi način uputim u našu školu. Verujemo da je on zaista zaslužio ovu čast, zbog toga što se ponaša zaista onako kako treba da se ponaša jedan savremeni gimnazijalac, a pritom je pokazao izuzetan akademski uspeh. Slavu sam predao mom školskom drugu Matiji i nadam se da će sledeće godine on nastaviti ono što sam ja započeo. Osveštavanju škole prisustvovali su svi učenici i profesori, kao i sveštenik hrama Svetog Save, koji je ovom prilikom učenicima ukazao na značaj slavljenja školske slave. Prve škole su bile u našim srednjevekovnim manastirima, tu su bile i prve štamparije, tu su bile prve prepisivačke škole, tu su bili prvi učitelji. I zato je krsna slava neophodna u svakoj instituciji, pogotovo danas kad se na neki način, kad je kriza svake zajednice, danas je jako važno da se slava kao osnovni element zajedništva poteko iz crkve sačuva i u školama. Kao simbol intelektualne snage i posvećenosti, Sveti Jovan Bogoslov je svetac zaštitnik savremene gimnazije. Bio je jedan od 12 apostola, a ujedno i najmlađi i najverniji Hristov učenik. Jedan je od najpoštovanijih i eto ostavio najviše traga iza sebe. Veliki je čudotvorac, na njegovom grobu se dešavaju čuda, a ostaje u narodu izuzetno popularan i posebno ga uzimaju sebi ovako naučne institucije za svog zaštitnika i pomoćnika u svom radu. Slavski svečani obred obeležen je u školskom restoranu, a nakon što je domaćin slave polomio kolač sa popom, podelio ga je i svojim drugarima. Na kraju došlo je vreme da se vrate svojim dnevnim, savremenim aktivnostima. Divno je prošla slava u veselju i ljubavi i sada se vraćamo novim zadacima i novim školskim obavezama i pobedama.